in September ni somni pakwa sang ni somni panga thochan ni ani a clear tu lenga thatu te chibai le vekule kan video te top thlengin min lo clear sakin min lo ngai thak sak ula min lo like sak ve ngei don nia Madhya Pradesh saluya tleirol rawng an char tleirol kumsom pasari mi kar masalama chin shat lawa bo to rawng chu luya charani a arwang zerjana ni nuwa silaya ka ni ti shat chwani a ka hlumani na mun hi an chen in nge a ni in a thi nuwa luya hian payani a thatu te hi tu dang nilavin a chhungte nge an ni bok apa barat chuan a fan rawng hi plastic atwamin a pil ngei theinan lung atwam tel boka ani na tanga ke em som thuma hla a om kunwari luya hian a paita ni divya hi pol som pani zerlaya ni a anmani ai nam hnoi hnungzok mi pakhat nen anin kom thina hei hian a chhungte mi tikhamin an fanu hi an da thatamai ni in police te chuan an ngai a chhungte hi chuan current man hlum angin an soi zeta an nuwa an thu hi zuk le in mani in ti hlum angin an soi le a ma se a thu soi hi ruang zir chiang tu te thil mo chhuane ne ro ain kal hle a alua silai mulu na a ko hwau maya divei ruang mo chwa ani hnu hian anu trapa le alai zon te po chin shat lavin an bo zui vele ngal mya maya police te chuan an chhungte chu anin rol le nge ringin an chui chiang me kani a chhungte hian police an childan chuan an fanu thita divya hian an chhungte sum en kolin apute minga le silaya kolboka he asilai kol hi tha ani na silai ne na in mille millo en fia me kani a apa soidan chuan a fanu hi hliam na satak tuarin a chara damdoi in lam apan pui ngala ma se an thlen mai na boral ta hlop si a rin hlel kai a hlo em awangin luya hian a pai tamai ani mani fatile thisen zom pui tha hi an khu che vela hian jun thla khan alo thleng to a putar pakhat chuan atuno chu namdang ne na anin ngai zona wangin alo ka phlum to a kumin vek January thla khan ula pakhat chu pasala nei ma ni in apa le ka zenten an lo that to bok kumsang hi somni pathum jun thla po khan nula pakhat le apial pa te chu apa ngein rong taka thatin chambal luya an ruang apayani Jiribam relief camp mi panau pangkum som pathum mi inawkhlum Pathiani khan Jiribam ma relief camp mi panau pangkom som pathum mi chu inawkhlum charani a he thil thlen san hi Manipura chile chi in kar boine na rin chwa nia rin ani a rampum boina re hlei theilo hian abik takin no pangteril ruwa a thalo zong in ngong anei na sa hle a mi panau pang hi Jiribam district ka lamtai khunu khwa piang le seilian ni in meitele ko ki te in kar boina kal zela khan an chene in chu hal sakan ni a hemi nu hian camp a hian an chungin an cheng zuita ani arwang hi jing lamdar khatle minute somnga a kem chunga motor huna hulhlia pa in khaya moni in dar ne le minute soma police ten he mun hi an thlenga ruang hi Jiribam damdoi ina phur ani a mase sil charlama postmortem tura phur chhole ani ta thung anu soidan chuan afapa hi an kut puilai harauba festival chimakal chu inrin ni zandar som pakhata arun leta amu ve ngal mai tura an ngaya mase an rin lo takmain arwang hi an muchhuak ta ani kempa omte po he thil thleng hian a thong hle maya ramboy wanga chena mun nget nei lo sun kwal ani sekna hian no pangte nun khwa atingwa yin stress an nei na sa hle ni in kempa omte hian soin tharum thona le nun phung mu mal lo tak hian no pangte ril ruwa hliam thuk tak chiamin an nun khwa a chiat hlen pha an lau hle Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR an ho tu pa chuan he thil thleng hi angai poimo in committee sang jok ne na report a thelut ngala chena mun nget nei lote an da khom na relief camp te hi arang theng berat lo pol le en thli thlai atul hle ti le no pangte po counseling nei pui thwai an ngai ti choin Manipur State Policy for Children dan chu select thwai atul te asoi boka he dan hi kumin April thla khan en nun tura ro manani a nima sela wo in thlengin lati fel alani lawa kumin hian Manipura no pang in tilum anum noala kumdang ne na khai khin phei chuan thanem to takan ni July thla khan mi panau pangkum som pathum mi chu sarkarin an chena munata na abuat sei lai lok sak school hostela inawkhluma August thla khan rol thar kum som pangami chu an chena in chunga inawkhlum to boka hengba ka hian tun thlatir lam khan me chetlei rol pol ko zirlai chu ain tilum boka athi na chan hi internet lama cheinom na le ti du dan a to wang nya ngai ani Manipura boina a chhuan nu hian thina thleng hnem to hle a ma se chung zong zinga mitam tak ril ro la peng tu le mishing nu na chan himna konga mala tu tam tak te ngai poimo chu kumtling lo nau pangte inti hlum na hi ni a mani inti hlum du tur khopa ril ru bei dong awm tir tu chu anram chunga boina in angong chwa
chen in nei mo mal lawa anin sun kwal reng wang hini inalanga mi panau pangthi na case hi Jiribam police te chuan siak lutin chui chan tumin malak na an kalpui meka intilhum te hi nau pangte chau hi an ni bek lawa okas thla khan pawalai kumsomli paruk mi chu Imphal Marlama relief camp a intilhum to bokani US in Ukraine ne na tomahawk missile pe ka ril rok Vice President Jiribam chuan pathiani khan Ukraine in Russia an be let zel theinan US missile zinga chak thaber tomahawk missile supply an tum te soya Ukraine hian mandew chang to khan US ne na khian he missile hi European ram te ne na hral chuak turin ngen na lo thlen to a Europe in le ni chuan Ukraine lama po thon lo ngal ani dona Ukraine in an le thei don le don lo chungchanga thutlok na hi President Donald Trump pasiam turani Vice President hian Europe in ngen na athelu to zong te chu ngun thluk taka ngai to ani to thu asoya alan dan chuan tomahawk missile hi an lei thei ngei don ni inalanga he missile hi arrange azaw hle a kem sang ni zanga zet athleng phaka Ukraine hian an nei thei ni chuan Russia in drone le missile manga an ron be phone te hi an lo chang le try thei dona chuti rual chuan heral thuam hian an pani inkar in dona thleng mek hi atizwal kai hle bokang Ukraine hian hunrei tak chung chu tomahawk missile nei tur hian malak na an local pui to china Donald Trump hian atu na hi ti hlotlin sak atum ngai lem lewa amiro chu Putinan inrem taka adu lo zia chiang taka lantir tak sia chuan Trump hian aril ro athak ta ani Jiribam chuan tu na hian Russia hian ramlak konga ma an son nep to hleti asoya Trump ro rel tir te tangin ram pani te inkar inrem na thlentir tumin ma an lana sa hle a masi Russia hian lulul an chwa chun som zela wangin mitam takin nun na an chan pha ta zela karma sa khan Ukraine President chuan Trump panhena missile petur hian ngen na athlen le a angai dan chuan tomahawk missile wang hian Putin hian inrem du na ril ro aput mai abei se ani Russia in Ukraine akap le ta mi pali an thi pathiani zinglam khan Russia chuan Ukraine ko pui Kiev chu drone le missile sa chuangin akapa mi pali innun na anchana tunchum hi indochan ani nuwa an chet nat le ral thuam an man nember tumani a liam tuar tam tak omin mun shanga building chia om nuala nuna chan zinga hian Hmeichhe no pangkum som pani mi atel nge a khopui chung bi ka hian mi som velin hliam an tuar nia soi ani foreign minister chuan exa hetiang hian posa siama Putin hian indona kalpui chun som zel hi anta na hlo om to ti asia chwa wangin chiat na rap thak tak thlen tumin aron chi tamai ni inalang a thian le thurwal pui thin ten an phatsan meka anram economy tla chia in alalna ahum him zo to don lo ti in sha in akoto pa atang mek to ani Russian bombit nei te hian Zaporizhia khopui po na takena denga mi som paruk velin hliam na tak tuarin building alhwa le bit taka missile le drone ron thlok fwa lai te video te chutarlan ani bok Kiev chungzo na po drone thanem tak thlokin bom apuak na sa hle a jinglam dar kwale min som panga thlenga o a lunglam enkol na dam doin lian pakhat chu akang chevek bok mi puite chu lever chunga metro station a antlan luta arem lai mu in an phone atangin boruak ngai changin an tom khoma an chenom ram polen po in thil thlenga wang hian an airspace pahni khar ngalin anin do thlona te po achul dan anga che chuak turin anin ral rin tir ngal bok Hamas try to te hian indona anti topa an mission zongzong te hi an chwa zalena ni chuan him taka an insaseng kan phalsakang Benjamin Netanyahu chuan Fox News ne na Hamas try to te hian indawan ti topa ni chuan an insaseng theinan kong hon sakan tum ti le an be zui lo tur thu asoya Netanyahu hian Palestinian Authority te chu Gaza aro real tura adu lo sia asoi non le boka naktuk hian Donald Trump panen meeting an nei dona Washington in Gaza in dawna ti itop na point somni pakhat plan asiam chu an soidun dona athil rel tur hi amalte tia thurbingin uluk taka rel dun antuma Hamas te hian an mission te an chwa tira in daw hi anti to pani chuan be zui tumna an nei lo ni ina soya hemi chungchang po hi Trump panen an rel dun tur zinga atela wangin thil thleng tur lo ra man lok vak po atum lo Indona hi atop theite ni ngai chuan Gaza aro rel na ken ko tur hian Palestine Authority te ruat ni ro seti rot na omchu Netanyahu hian adu lo pura karmasa a UN General Assembly a po angai dan hi alo soi chuak to a Trump pane na meeting an nei na tura po hian an soidun tur zinga atelbok Netanyahu hian Palestinian Authority te chungchanga hian angai dan so son atum lo pura
Gaza a hian ro an rel ta ni po in ani dan tur dik takin thil an kalpui a ring lo bura terrorist te chom dol le fui por thin ani na zia po hi an thlo thak thei a ring lo bok pa te hian Israel hi Judah state anga an poma an fati hne na in ngai tlang taka cheng za tura zertir na an pete ni ngot lo chuan ro rel na fung hi chel po ni se engthil ma a in thak dang lam thei tak tak ngai don lo ni in a ringa hetiang thil hi be seom po ani lo ni in Netanyahu hian anga yani US in dauti top tura rotna asiam hi a hlotling ta ni chuan shen bia ommek te zong zong hi chwa salen ani anga Hamas ho hi sarkar le sipayin an ngai dam don boka mi puizinga chen zui zel phal sakan ni don ba ka ramdanga pm tu te po zui mo be zui an ni lo bokang hei mai pa ka hian Palestinian state din theina tur le Gaza din thar le dan tur te Palestinian authority siam chale tura malak dan tur te po meeting na rel ho tur jinga atelani Michigan a Christian biakin be ani Pathiani khan Michigan The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints biak in khom na hun man ani mek la yin pon na machangin mi pakhatin sila yin akapa mi palin nun nan cha na hliam twar mi pariata nomboka silai met puak tu hian biak in hi a hal zuya meyal hi kang kai zelin ana sahle a building pum pui hi kang ngala he thil thlen mek la hian police ran thlengin miswal hi ka hlum ngalani ama hi kumsom limi ni in khothen omlok Bartuna khosa ani zankhwa in biak in building a kang banga hian mi hring zon na kalpui ni ma se mi pasari zon mu an la nilawa thothan ni tu khian anjong chhunzom le ngala liam tuar zinga hian nopang antel nual bok poi khoi tu hian assault rifle mangin biak in chunga mi za chhungte chu pathian faka an zai lai na ka pa he thil thenga hian midang in nam noi anom lo ni in police te chuan an ngaya he khai si thil naran lo tak mai ani wangin FBI te kuta hlan ngal ani a poi khoi tu hian he thilati chan hi bitum nei lok rana chet na ni in FBI lam hian an soya biak ina ka hnu hian khonwar tui lein a hal zuya thil thlenna hmuna hian puak thei thil then khat po mu chwa ani boka biakin halnan hian man telani MT ro finfia alani ri lo he thil thlenga amo phurtu Jacob Sanford hi long sipai ni china ni a kumsang ni pali tanga sang ni paria chung khan US Marine Corps a oma aban nu hian mechanic nalam athok zuita a kumsang ni pathuma changa nei chan Operation Iraqi Freedom a po khan tilve in kumkhat chungvel chu Iraq ka raldawina oma ama hrichiang tu te soidan chuan kholai mi ven tak mai ani a kumsang ni pali khan high school zirzavin sipai bang zinga ro po a sipai chan laia a hwai sina wanga shiatlo angreng tak ani nge a Iraka akal ma kumsang ni pasari hian Japana tipo US Marine Corps tenen anlo omto china nupui nei tu in fa pakhat an neya kumsang ni sompanga khan internet a webur khonna GoFundMe page a inziak lutin nana khir khan le wang tak ve mek an fapa enkul na turatan webur an khona anat na hi pian pui ni in rei tak tak damdoi ina enkul ngai ani ba ka akha tokin apumpui mor toplam chu pai angai fo boka anin enkul na hau taklu tu ka wang hian an chung kwai sum le pai lama an tlak chiat pha le a Sanford hian afa pakyanga hun man nem adu wangin an na aban san hial boka social media lama anu account atangin Sanford te hi ramwat chal takni in asakhi ka tinena an thalak te po mu tur a oma pathiania biakin abai na chan hi shat chwa alani chia lawa nu chui tu te chuan a chena in dap theina tur warrant an ngak meka heta tang hian apoi khoina chan highland thei anin be che ani US a hian pathian biak bok be na hi alo thleng zeu zeu to china kumin ogas thla khan Minnesota biak in pakhat chu kaushan skula kal thin mi pakhatin kapin nopang pahni an thi a kumsang ni somni pani khan Saint Stephen biak ina nei thil thok khoma roi thena mun chu mi pakhatin silai mangin abei thuta mi pathum an thi a miswal hi roi thena muna kal te hian chair manga wa in police ne na an hlanani October sang ni somparia ta khan judami som pakhat te chu anin khom la yin ka hlum ania akap tu hi namdang aya mingau chungnung le ro puizo kangai tu ni in juda le an sa kho hwat na nei mi ani kumsang ni som pasari November thla athil thleng phei hi chu Texas ami puipung khom omna hmuna silai me pona thleng to zong zinga rap thak berani a chungko inkar boina changa ron ir chuak he inka na hi First Baptist Church athleng ni in mi somni panga lai mai ka hluman ni a naw pai pakhat po tha zinga hian a telbok hemi kumvek hian pa pakhatin aloina kaushan chu silai mang ve ka bein mi pakhat athata kumsang ni som pakwa khan dam chung lung intang tura achung thu rel sak aloni to boka
kumsang hi som panga khan mi hang loi na kaushan pakhatin Bible study an nei na a tilve mi pakhat chuan mi pakwa athata hepa hi mingau chung nun nangai pui mole rui chil klut chi ni in tuna hian athi hun nga kin tan ina khung me kani Michigan apyak in bayani ma ni khan sipai bang le iraka po ral beya lo om to chin tho Nigel H chuan North Carolina a bar pakhat chunga silai met puakin mi pathum athata pui khoi tu Nigel hi sipai bang saklia anilawa sipai hwai sen choi moina sangber Purple Heart dong to tu ni in kumruk chung long sipaya atang to chin boka mi tha tuma che thole dan phalwa ral thuam chelek thu boy te siam sakani Michigan Church of Jesus Christ of Latter-Saint kaushan hi kumsa khazaria chawadin khani in adin tu Joseph Smith hi zolnei ni inan ngaya a kaushan jin dan chuan Smith hian vantir ko moroni atangin thu adunga chu athudon chu Book of Mormon ti in anrin in khana le khabu poimo tak alo ni zuita a an kaushan hi Christian anga in chal ni in iswale pathian hi an beve thawa masi Christian thurin then khatle an kaushan thurin hi ainang lo zeu Bible aya Book of Mormon hi lekhabu thiang hlima an pomani dinani tirlam khan an how to pass mi da hian nupui somthum atanga somli te anei thina masi kumsa khazaria somkwa khan he dan hin hol ni in an ching chun zom talawa heti rwal hian an kaushan atanga chuak pola an puipa te chuan bo in thleng hian nupui pakhat ai tam nei hi an la ching chun zom zel ta thawani pathiani zana chiana thlenga hian an kaushan shwai tu kumza pakhat mi chu kalhum jinga atela an kaushan shwai tu jinga upaberni in kumsang ni somparia ta tang khan LDC kaushan president ni na hi achela athi ne hi kaushan mi ten an twar thiam lavin an sun na sahle ani thuam chom ngiat na awanga ti du da na twar zo lavin rai puar pakhat a in ti hlum zirtom ni tlai khan naw thathum mi pai mek tu Hmeichhe kumsom pakomi chu an chena in chunga in khai hluma a pasal nen hian thlasari chau anin la in neya Hmeichhe pa hian a fanu in ti hlum chana hian a pasal le achung tu chupu in FIR a thelot ngala anu pa hian march thla khan anin neya a tirlam chuan mo thar hi aloina te chung hian an duat hle a mase thlattampo aliam ma in tongkam na taktaka an khum na le in chung khura a che dan chung changa soisial na atok chhoutana aloina te hian ti du da chun zom zelin a thuam chom te chu an lung oina tok atin lo thu te soi chuakin an ti shom thin hle ni na pa hian asoya dawri thuam chomatan hian an pasala chung te hian noi khatle singa an phuta Hmeichhe chung te hian an petla ngal veka mase anin nei nu hian singa phut belle in an labani in an soi tatlat maya a pasala unaw pa hian a chung te hne na poisa dil turin atur sek thin boka naw apai nu hian uire angarin helni in musit tak taka tong khumni tin na te chuan aril rulam thlengin ngong anei zuya ceiling fena a inawkhlum hi an thenom ten an va mu chhuak ani mol lun tak bathroom chunga mangaina an chen nun lai an phok an video alar zui hat Malaysia shopping center chung in ngai zong pahnih te thil ti hian internet lama in hnial na achok chuak na sahle a mi pui wan tlang man in thiar na chunga an pahnih hian minute somli chung in khungin mangai na par an tlan dun mial miala anum dun lai hi phok ni in video in an la zuya an thil ti na mun hian azir vak lawani ang soi an kai zui hat hat hle an pahnih hian zir lai ni in leng khuthong satlia turin mola hian an kala mase anin thak hlel na chuan moile moi lawan thlar shan theina chu bovin wantlang in thiar na chung lama anin zui lut ta a chung lama tangin anin kal nan ngal mia bok hun akal zela in thiar na man tum tu anin tlar thup to a minute somli zet a in kal taksia chuan mi pakhat ngai chalo chuan kong ka hnuai chu bi in mi pale Hmeichhia ke amuta a mola security te chu kau ngal ni in kong ka hi an ke ngal burbura mase chang tu anum haulo ti chuan atopa topa kong ka chu chu chhia in achunga mi te panhi chu atiang kenin avongala zaklu tuk tak main an tlan chedon ngal von vona thil thleng zong zong hi mi pakhat chuan video in lola in Instagram lama aposa karlava alar zui ta hle a mol nei tu te hian in thiar na chunga minute somli lai in khungte pahni kha kan shia cheu khongai takin tinon to lo sham ruti in post an siam zui ve ngal bok social media lama adar zaw tak zel no hian suizui hlo hle a then khatin na taka demin an che dan hi athingin ano pangchia an ti hle a thun lai thang thar te hian mi hmai zana an tla cham to ma ti in mi then khatin an suizuya lo tong el tok la bo lo in ti le huna chuan in hnuai lama mi hi mang to zok ra u a private zok ti a comment nu chha tu te po an omani he thil thleng dang dai le nui cha thlak ang reng tak hian Malaysia rama in hnial na chok chuak na sa hle a
mi pui van tlang mit mo in du na le in mangai na ti lan dan chin tok shiat a chul zia le thang thar te hne na mi pat mai chian na lam zer tir na pe ka chul zia te chu soi chwa ani pha mi thiam te po in mi pui pun khom na huna thil ti tur le ti lo tur ba ka mi pat mai chian na man film khura chul zia chung changa in zer tir na chaw zo ka ne chul to tak zet tho an soi ve bok Malaysia hian sex education lam ngai pui mo tok lo na awangin tleirol son pai an tam thin hle a kumsang hi somni panga hian tleirol naw pai hi 15% ni in an pun bel don ni in Malaysia Family Council te chuan an suyani nu patwa khatten khulaya an info wangin mi pui hne na ngai damandil Hindu hun pui navratri lom na buat saya no patwa khate chu mi pui pun khom na hmuna an info pa an video hian in hial na achok chuak na sa hle a an sa kho hun pui le za om taka hetianga an khosaka wang hian an laka mi tam tak chuan an pathian za lo na ngayin an lung a oi lo hle a he hun pui lom na garba a hian mi pui chang chuang in zan tin an chim thina karma sa anu pa info live video hian sui chui a hlo ngal hata Anu pa hian India piang le Selian ni in mandeu khan Australia pe min khwale tuini na nei an ni to nge a an sa khu roi tu pol te chuan festival ba sai tu te hne na shemnga turin an sha tira anu kil roi chuan police station a anu palaka hian complain ziak lu turin police te chu anor na sa hle a an chan chan chu anu pa hian sa khwa anti borbanga an roi tu te ril ropo na takin an hliamani ti ani he an info na wanga boina lian tham taka anin hulu tak nu hian police station a kawan ni a hemi nu hian ngai dam dil na le kha an thelut ngala anu pa hian kumsom paruk in nei tu in fa pani an neya garba chim tur liao liao hian Australia tangarun zin an nge nge a ngai dam dil na le kha an thelu nu hian Australia lama an ho ngal wang ani Chakmazir lai polten Bangladesh sha in thah na thlenga hmala turin India an ngen India rama chakmazir lai intel khom pol AICSU te chuan tun nai Bangladesh Kangra charia in swat na thlenga Bangladesh sipai te kota thi tribal nam juma mi pali thi na a anlung oilo sia thu an au chwa puya he thil thlenga hian mi somnga in hliam pui an twara khopum pui hi hal anibok September ni somni pariat pathiani khan AICSU te hian India Prime Minister hena memorandum an theluta sarkar chu palai tir thwai tole chitekong hi la mishing swatnara phlak tak thlenga hian ami cheng te thlawang hawa malak na kalpui thwai turin an nge nani he thil thlenna hmuna omve te soidan chuan September ni somni pariat jing khan Bangladesh sipai te hian guimara hmuna lung oilo na lan tira pung khom twal chung mi te chu silai nan ka pa mi pui tam tak an hliama an tha nu hian sipai ral thwam keng te hian chen in le dor te an roka an du to kan nga hnuwa mun sang sang le bazar te chu halin chung ko za chuang chu an kal khoma boina in tran na nor hwai hotani chan hi September ni somni pathoma school na pangkum som patni mi pong swalron ani wangni in poi khoi tu te himan an ni haulawa helai biala sipai te hian zirlai por hrai tu te jok chu shengin nau pang thlawang ho tu zirtir tu te chu an sui sas boka mi pui then khat te chu tharum tho turin an pui por bokani AICSU hrai tu te chuan thil thleng zong zong hi nam ang zonga in hmai chiana le in bitum na ni in an ngaya chudekong hil sa cheng juma namte swat tuma malak na ni ti in an president Jishya Muni chakma chuan asoyani Kumin January thla tang to khan pong swale ngai saktwar te hi juma Hmeichhe te vek ania anchunga poi khoi chen tu te hi sipai le helai muna cheng namdang an ni boka meninga khan nula pakhat pong swal ron ani nuwa tha zui ani a poi khoi tu te hi chui zui an ni lo ba ka malakna pakhat ma om zui lo boka Bangladesh sipai te hian an mani do tu le dikna phuta malakna kalpui tu piang an bitum zela chitakong tlang dunga nam pakhat zirlai shwai tu pakhat po manin nasatakin an soi sato nge tun chuma AICSU 10 Prime Minister hnen an le khathelwa hian Bangladesh palai te ko khomin thil thlendan kim chang hizir chiang thoi turin an ngiata UN le Human Rights Pol dang te po bepopin he poi khoina thleng hi chui chian tir turin mala turin an ngen bokani Chitekong hiya sa hian thla tu te changa helai mun lo lwa to tu nam chi sang sang omin ami cheng zong zong himilian ni velan ni a heng nam te hi India ram north east sa cheng te nen hian namzia rang le khosak phunga po in an tam tak nei le history tam takin trom kan ni a Bangladesh a cheng ve dang telaka an shan na lawang hian kumina thil thleng sang sang te po hi an nam ang zong swat tum na ni in AICSU te hian an ngaya September ni somni pariata Bangladesh sipai te che na rowa takhi ngai tha ani vai chuan an huang tawin chiat na athlen bel na sa zwa so don ni in an soi bokani
a chhungte a thah thu TV channel pakhat hne na puang chhuak rup mai anu le pa ti thatin anin hnunga a phum thu rampum mi puisha tura soi chhuah hnuwa man nga lani Lauren Krause hi kumsom nga pathum mi ni in police ten an man awang po nilavin TV channel pakhatin an kumna apoi khoine hi puang chhuak rup maya anu le pa ti kumriat liam ta khan chin shat lavin an bawa a thangei thu le an ruang a the thang dan thlenga a soi fai vek nu hian man ngal ni in karma sazer tom ni khan korta in lana korta in lan ma ni khan CBS 6 channel in komin atong du barbar hle a in chene in nunga iphum ti hi thudi kani MTN zo chuan Lauren hian rangzetin tereng mai ti in a changa a soidan chuan anu hi konga kan lain che swalin ain hliama apa pu hi mit zai to ani wangin lir the khal thei to lawa apa hi thatma sa in dar kar tlem te nuwa anu hi that zui le a apa atha dan hi chip char takin a soiboka akut ngei na rekhluma anu ero hi chu shri mangin a rekhlum vele bok ni ngum za chung chu chung te rawng hi the thang dan tur ngai to in a chen puya phum mai chu tha sha in a in hnung lama hwana chuan a phum ta ani apoi khoi ni hi sha chwa ani mai lawa jum kha chu TV station news te hne na email maksak tak thil thleng dik tak thon thuang dewa ziak phek ni zeta thui bar chuar angreng taka thona a phone number da tel boka an director chuan thil satlia ani launia shia in abipop ngala station a alo kalani chuan a thil ziate chu an website ta tarlan sakatiama darkar khatpolia main lorena hiron thleng ngalin interview nei puita a thiam taka akom nuwa a in puan fai tir ta lenga an zo vele policein an man ngalani a chhungte rawng hi hai chhuani to in lorena sum din munle asum lak lo dan te an chui chiang ngala kumriat chung hian a chhungten sarkar atanga chhomdol na sum an don chin zong zong chu ala chhun zom reng ti sha chwa ani bok ole khati zong khatun chumata na kan puan theite chu ni le ri phot mai sela milo clear saka milo like sak chin tu te chunga kan lo me